Nasagi 10,000 copy Kolena, when allegation of Matavisha. At a Uchukani, Mamdi Ayabo Mong the Neva Capis. Election law cooking it. Election law cooking the Capanep. Already, quarter sellers get to Canada. Now coming to the point. Sagi Shiv Sena. Shiv Sena ki Bal Thakri si Khambi ko. Congress is here, Machin the Pan with the Mituma Saksado Mine. Aduguma Congress to go. Bal Thakri was at Pagasaka Shimneva. Nitisuma the moment they come this place. I'm not even in Mazo. They can say Aduna Nasagi Congress ki Enuda NCP. Nationalist Congress Party share. Karamai to Shingi is a Santa di Lincoln at the Kangakani. I want the topic the topic the Sapi. Nashi Bihar election Gaga, Maharashtra, Kaigi, Palais. I think as I want the topic 2 in the topic and share. Nothing refers me what I'm Congress, Saksha. I Wa amamam ngangnarab ni ngangi ba wa sida puthoknarab ni na madugi clarification je cha sai but so me I will give those second on the Manipur chapter lakane where is Manipur chapter second on adu topic to PBO Manipur ki topic PBO ekoi hamaga topic P ni hai na asikang nai na Mumbai ki bal thakre yo diya ro Manipur topic sanbiyo Mumbai ki sina ngasai gi ekoi ki only one line clarification is enough no Manipur ki topic chan ai khoi Manipur ngasi mai cha ka rabi kamai tong duino Manipur topic chan bi ai ka nai ki bang na to Manipur topic chan bi ai ge example pi pani example Bihar ke example pi khoi mai yena da lai raga di pung ju sum haugrani haining ba wahai sum da haiba nang haura roi adugi sarupudi marai yena da second round ki topic pi ho ekar second round ki tamo hai pi clarification ni pi dia de clarification clarification tar se adu ai du bhai du ni clarification je tar ge adu ai makhata ba ai Manipur gi context se da pusala pa ya ba gi kaino se ai mo hangjara ge ba o ja makhata bi hujiki Bal Thakre gi Shiv Sena thugai sidi Congress ne number 1 number 2 Congress party dagi NCP kamai tum thoke huji amu hanjale Tariq Anwar matam da Sarat Kumar Congress kan mami adagi PS Hangma aduga Tariq Anwar Muslim ama Hindu ama Christian ama ahum to thugai bane ba Congress dagi chongthoi ni now noi Congress dagi chongtho to de kemta haida ba Congress tagi amuk seran tulan tawraga chongthor puma tamjana usi mention tawre ai amaga hairage bako ngasai Rahul Gandhi na Lok Sabha election da khata pine na UP do asaki bido usi UP ki Congress office ka thingi ba Canada Muslim gi nupi sing da moina pine na commitment pi gi la thoki ba Rahul Gandhi la thoi ni se adu mine la pesa piro na piro namdre si sigumber force koi commitment pe bisi kari no why sarkar paire di pi ni hai boro mani ha sarkar paire di pi sarkar paire adu ita di pi dre handu koi lan re
प्रजाद अखोई लांग्रेज हाइबियो ngasi kanu hektar lupa lising tara kapi se darkar thingone kananum ta si kape adena yogi matumina neba adu corruption ta wi adu to ya to mai habi kanu adu amma ai ngasai corruption nai pangi deko ai pesa kape ai pesa kape si kaino ba na pesa di kape corruption di pande pesa kape ai pani nade adigi ko mayam nam yam kanna akoi kanu da habi gi bise kanu gi कनुगी कोई महागठबंधन की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट से मा वोटर कार्ड से अनी पाए को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट से को मसा अखोई डिप्यूटी सीएम की हाई गिबदो मादी आई तो के हाई गिबा वायरस होजी कनुगी महागठबंधन की कैंडिडेट सीएम की कैंडिडेट से तो के हाई द्रीब लो तो के आई मेल तो के हाई देबा मरमदी मा गिदो साजन बनेबा ओइ जब ngamनेबा होजी हाइरे इसियान हाइरे मोइना एलिगेशन तौरिसे मसी वकल नमाग लोइना पीरो एक्शन लोग यानो वकल नमासे करिगिनो हाइरकदी लोददी आइनददी क्वाची जुडिशियल पावर लेबनी इलेक्शन कमीशन चो अदुई मतुंगना पीरो हाइरे अदुदी ngangi punamuk tu oidabani baseless ni haibasi kari kaige adugi khudam ne bangasi bihar dane bihar ki praja punamakna entire Bihar की प्रजा पूर्ण मगना नुइना राहुल गांधी ने ngang ido oidbani nasin thibani aduna khoina नुइना ngang da nawal ude haidana paktak na BJP da vote piri se amadi JDU da akoi NDA da vote piri se adugi ne ba aduga Nitish Kumar sibai se sungsi siroi whereas mana pothagra matungda handaki tam do egera mathaki tam do egera mana ai politics to ge hargadi ma chim minister khibe huji ki leib contest di si context ini gini matam khara nate sahi manga dun sakini full time sakani okay maram di kani yeng bata bane yeng ba si be mai ke no mai ke akho chi coalition ne bele se national government je khoi ki NDA ki government se coalition ne ba coalition de samine MP manga ta do ko hita hundu ko da ba logic yaw to ba ne bangang se ke logic manipur mi logic yaw to ba di MP BJP तो JDU ओके अदो वजाबी मोसु लावे बा छिबी यावरे माने त लाव खोंग थिन दु दौना अदो व्हाट अबाउट कांग्रेस इन मणिपुर ओजा सर आई खु आइना ताजबदा मियाम हाइबनी को सिसु बिहार दा वोट खोम मतमदा एजेंडा अनि द वोट खोमे हाइदना हिंदू खतरे में हे हाइबमा अदुगा कास्ट एंड कम्युनिटी द बेस तौरगा वोट खोमी हाइ अदुबो नाकरमोंदा मुगिंगसेबा हिंदू खतरे में हे हाई तारगदी प्राइम मिनिस्टर सु हिंदू नी होम मिनिस्टर सु हिंदू नी एंड ऑल द मैक्सिमम यूनियन मिनिस्टर आर हिंदूज नेबा अदुई तारगदी रिलीजन पॉलिटिक्स तौर राबो वांग जिसु बीजेपी की बथकता हंगी बोजा छि कमाई थमिनी अदु आई के नुमाइजे के मीना हाइबने तो एनी काइंड ऑफ वर्सन मुजिकी सेलान तोरा नंगाबगी एफआईआर तो पुसियाउरी को ओके असिंगबा अदुगुंबा रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ता अखोई बीजेपी ने हिंदू खत्री में से फोन हाइम दोपराबा ए वन एग्जांपल इन आवर स्टेट वन ऑफ द गनगी ओबीसी मोर्चा कांग्रेस की ओबीसी मोर्चा की इनाव मना मणिपुर कले है खंगब्रो बीजेपी का आरएसएस का पुल मणिपुर दा कनो तोंनो होनरे कम्युनल थोंनो होनरे ना हायबा अखो एफआईआर तोवेबा सिगुंबा पंगांग तंगांग मंगांगबा तोनिंग तोनिंग ngasi राहुल गांधी ने तो फिमजु चुम्मीबरा हायबा मानंग मासु मानि तंगांगी नांगा मे सोय मांगरे मानंग आगे फोटो फरे नंग अचुम्बने दे नंग वकल ना मागलोइन पिरो अखोई मदुगी लखरम तो एक्शन लखट के हायब पियोय अइने नांग से कनुने हायबा मानंग आगे लोराबा मानंग आइन लाबा अदुने बजि तोसे नानि मद नांगनि तौनिंग तौनी अदु तुमिन नै थोकनी मांगिनि सोय सिबु अखोइना हाइजैदि तौरो फरे नसा इन हाइजगिबदो बीएलए मसा मसा की पार्टी की बीएलए सिंदो थाजदबदगी निंगसि गनुदा बिहार माइथिरि से बीएलए से लेवल लेजन हाइबनेबा अखोइ पार्टी ना हापतोनी बीएलए 1 हापनी बीएलए 2 हापनी पार्टी ना
हाइबा बीएलए की मथौ से करिनो दु खंगदे बा राहुल गांधी ना अदुगा कांग्रेस के लिसिंग से न खंगदे बा प्राइमरी दा लाइक से बीएलओ इलेक्शन कमीशन की रिप्रेजेंट तो दोनी अदुगी एईआरओ अदुगी आरओ सुमाइन तौदना लाइरिबा मागी मागी दुगी डीआरओ हाइना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीसी सिंह से सुमाइन मागी लाइरिबा ग्रेड सिंह जी की तौम तो मयाम से निथि जना तौम मतमदा हुजिकी बोट चोर गादी चोर से हाइवेबा खंगदबदे हाइनेबा मरमदि मागी नो बीएलए तो थासे दे हाइबा नत्रो छोंदना अमदना वाना होदरी लेकाय मी खोमना नो बचै तै बांसु हामना बखोना बकन होनरी बीएलए सिना असोमना कदना कइमता आइडिया लेतबनिना दोंगमा नो थोमे अखोय गनो ले तौद्रेना अदु बीएलए सिन सारुक तामत्रो मागी वाकर न तौजरी पोतो सारुक निथि जना थागत बिबिम मद थाजदेना माना लवायद थोमदि मीदुदी कई खलकनी अदुना मरम ओरगनी हुजि बिहार तुरिसे बीएलए की मथौ मयाम से निथि जना तौगी मोइना एक्सेप्ट तौदेबा राहुल गांधी ना पांगंगे पंगलौद लावेबा बीएलए मथौ करिनो ओजा आई हजिक मणिपुर की हाइदी कॉन्टेक्स्ट को हाइदी बिहार की इलेक्शन से मणिपुर करी इम्पैक्ट लाकदगे हाबदी अखोगी 2027 द इलेक्शन अखोई हजिकपुदी प्रेसिडेंट रूल लेरी मियामना फ्रेश मैंडेट अमसु पामी पॉपुलर गवर्नमेंट अमसु दुम सेम बंगमदना लेरी अखोगी चप चाबा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेजरगसु मसिदा मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट लाकांदा ओजा हाइदी चाही तरागा मंगा लिसांग सिना कांग्रेस ना पालम बसिदा कांग्रेस से पामद्रे हाइदना पीपल की मैंडेट अमो बीजेपी से लाइबक येंगसी हाइदना बीजेपी द वोट पीरे हजिक से बीजेपी की हाम फर्स्ट टर्म दा कोविड की अचौबा कइनो अमा लेगरे अनेरक सुबदा हजिक लेइबा कॉन्फ्लिक्ट सी की अमुक लेरे को ओजा मसिदा मियामना पेनददना हजिक सी कन लेइबा कॉन्फ्लिक्ट सी की वारोसिल अमा पुरक ngam लाकदरबे 2027 की इलेक्शन सिददी बीजेपी की टिकेट सिदा लेपिनबा मीबो लेररोय हाबा वारोलसु थमली अदुदा नतना हंदक दिल्ली दा चलगा कैंपिंग तौदना प्राइम मिनिस्टर अमदी अखोगी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उनबगी चली सिबौदा ngसागी बोट सी लेपदा काररोय खांपदि कीदना चलीबनि का हाबा वारोलसु थमली बोजा अदुबु अमु येंगसेबा बीजेपी ना पालकबा कांग्रेस की पालंबा मतमदसु कांग्रेस ना तौरंबा थबक थौरम खरसु अफबसु दुम लै बीजेपी की मतमदसु अफबसु दुम लै गवर्नमेंट हाबसिदी अखोय कंटिन्यूअस प्रोसेस नेबा अमना तौरंबा अमना लोइशन बने बोजा मसि मियामना खंगनदना लेरबनी बदुबु हजिक मणिपुर दा येंगदुइसे अखोयगी ngasa IDP की सुदुम पनबीग्रे मणिपुर से अदुक्की मतिक हजिक से वारबनी GDP की ग्रोथ लाइते हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट से मैम खंगनरे लॉवेस्ट पर कैपिटा इनकम फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फेलियर ओरपदुना निंगसी फ्री मूवमेंट याददना ngasi अखोई हाइदी इम्फाल वैली ओपन जेल दौना लेरिबसे अदगिदी डिवीजन पॉलिसी तौबा हाबदी पोलराइजेशन अमगा मगा पुनबा यादबा मणिपुर से अहम थोकना ले खाइरादरा हाबगी अकीबा लेरइबा रैम्पेंट करप्शन से अदुक्की मतिक नहान MPSC की एग्जाम द प्रिंटिंग मिस्टेक ने हाइगा लेइदुनी मधु मैनिपुलेट तब ओइगनी हाइगा लेइबनी ओजा मधु अदुगी मथक्ता हंदक्ता ओजा बिमोल पुखलक्पा हर गर्जल की मतंग द करोड़ लिसिंग मग चनी दु कराई मांगी बनो हाइबा वांगम सु हांगई मसी की मतंग से करोड़ लिसिंग मग चनी से ओजा मसी अराई बनते अदुगी मतक चाव ह्यूज अमाउंट ने मसी की मतंग द ED काय जट खरगे वेयर इज द ED वेयर इज द CBI अनएम्प्लॉयमेंट इशू ने अदुक्की मतिक सु चावना लेरिबा मसिदा हजिकी लेरिबा मैतै मरि कुकी की कॉन्फ्लिक्ट की वारोसिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उंतक लादी फनी हारे लामे अखोई की कंक्रीट ओइबा कोइना पामलिबा सॉल्यूशन फंगदे अदु हंदक्ति फ्रीक्वेंटली लाई नहानसु अदुबु अखोई की कोंथौजमगी गनोना MLA ना थमगिबदा BJP की मपांगन कंखतनबा लापनी लेरिबा कइनोसिदा खनबा लापनते हाइसिनदी BJP सी मणिपुर ददी बिहार दा कंजरसु मणिपुर दा BJP से कयाम सोलगे सिनी ओजा यारी ओजा थम्बियो मणिपुर दा BJP कयाम सोली नत्र कल्ली सिदी इलेक्शन दा खंगदौने सिदा कोइना स्वाइदे नैनरगदी खंगोय इलेक्शन लागदा इलेक्शन कम्स इलेक्शन मतम दा खंगनी हजिक कोइना सिदा अइना याम कल्ली नवीना को नोय याम सोली अदुना अदु तवे इलेक्शन की रिजल्ट न ओइदोइने हरेस
example hai bu congress si chauna ni phumanga pa ka ba di ni phute ka ba karami ne ba ai matam to congress yaro me ko adu mai to do ji mamang da soi ba sum gradually soi der ko do no mara mara ga ngasi di congress lo re simule ma hinga ko prajani hinduri sidi sida khoi ahum mari discussion na congress holi adu za mp da di ani mak na kagi ko ade ani mak ka do ai ken ma ji ani mak ka ba gi ai ado hujiki community me de me pali de ai palhanjaning de ko akhoi mapan de gi lakpa narco terrorist sing na akhoi ji capture tor matung da ada chochanpur da Congress ki one of the member of parliament kai hari se siga wari sanaraga ki fentech tonaraga high bet di noi do piba in lo ba du to bara to wai kari kari amag besang sai wana te ko understanding amada taw we have si be mu ju khangau we uri ko adumaina tawdana taw gi baduna maram moiraga tampak ki su tampak te leli se chawrak na khoi gi ken si so called koi awagi isinau sing se sai sing sarang na 1 lakh me da le 1 lakh me da le bu si moi ahan da supreme court da case am tawi moi na koi bot thada bam pi wona adagi ci na 65 polling station special polling station sing da hange ba Chochanpur Kangpokpi and this one Tenopur 65 polling stations hai sida vote moi si vote hadan ge aduna adugi vote moina adanga sa understanding ma leina gi bodo aduna maram moira moi su dum tampa ke su sing vote sit anima moi da vote polip sakhi si aina haidan jaba nate ko akoi adugi document lei adi moi photograph thado rei ama tor ben thado iko aduna maram moira ka ki bimna ka ki du chumme ba I agree with your point adu hojik lei situation oi lei ba film akoi people's ki sentiment akoi hojik maksi manipur da anoba sarkar ma akoi thu matam da lakani haibagi expectation lei raba matam sida akoi ai adom da diam chachaning de haibadi akoi na pamise shanti lakpa tangdu leita ba akoi gi integrity isa nang an chachaba adune ba khoi no mayam na pamnari se hoi mayam ki opinion divided opinion lei khoi su tai khoi na moina se bai sa gi mo thamjage ba ko moina ngonda maru na congress ka muna kwak sal ka hai ba let them speak I don't care do the I can su care to the sai labi ne su palli done ba labi ne su palli me adu si discussion de palli ne ba ai ya ba Rabi ne kwang ne su saru ne su tenwa ne su I don't care aduga aina hajaning se ade aina hajaning se nang su mention to khidra adu si yam kana si oju ba khoi makok to makhura ha pa nu pa du ne makok se panel discussion to sumai ha pa chakani tv bano to wa nga lu sumai ma ha pa chakane ba kok ta khura ba si luiram ne ba aduna ngang bu wa ne ba adu dai ke adon le sa ning de sumai na to duna khoi lei ri ba kenu sing sigi miwe khara manipur bu chumna puram daba manipur bu nithi jana protection pino honaram daba politician kharagi lang gani ngase hun thuli se matam gi kenu chapana daba kari gi kenu na se ujik ngasi makhal mathin gi akhoi gi kenu na the then home minister PG the maram makal makha ke statement tholi sidi makal makha ke statement congress ke leader ni home minister or mimni finance minister or mimni economist ni man kan statement mathang thoga ji akhoi no to bisi oi ji kali yes they can sign any kind of agreement delhi the kaula sauna so san bula kari no to diba kari gi ke so pona no mo ne pa thiri se aduna tai di hoji wari saba any kind of discussion ta ba hoji lai se delhi ta ko wari sahab kari gi so sambula wari sadu no kari benefit ki no
So that is a problem. I think yam sangna adugi maram da nangse ningde. BJP should bill can we la madam cycle so as a board motion. Ane moi ga khari nane na uje ki wari sabna mane ke agreement ki wane. Agreement sign to wane da san tai ya je. Oh. Agreement sign to busi jora mo sign to ba. Ya ko. Kari agreement. Karam be agreement no za. Agreement. Su sampuda. Hoy. Kana ga sign to. Adu photograph udri ba. Photograph ho. Nadi agreement copy to layer ki dang tang phangyan ni da. Ayam buthol tang no resida. Oh. Ayam buthol tang no gram ni. Ai koi na cry da sangsar to layer. BJP ki ayam section na tham jabi agreement du puthuk piro. Nadi akhoi to nadi noi na to no ki bini. Hoy ne adune BJP ki upu da tham me ba ja dun dak pade puthuk piro hai bin da. Ai thar ke nage ganu da ai thar ke ba ko akhoi han si ne se moi myam adu yaw se amoi bobi ko adagi bolumang adagi home minister adagi moi rong mi ani tar moi mangana sign to no se photographer ko ron lei ba Okay. sida na da khoi na wei se agano ga kari oza mana to no khoi tang ra se photo ra di nang udri ba do Su kambu gi ga BJP ga understanding lai na ki bai da makta Manipur da BJP ki account ADC ki account hangan ki 2015 da 2017 da 15 da no autonomous district council ki mi manga tu kahali BJP account 2017 da hangan ki hadati BJP na sumaina ikoi da doka tor gadi moi chog taba tabani haina su kambu gi leader na hai ki badu yawi ko home is Amit Shah da thab se connection ai total lo tho ga puto ko to ki lai puto ke ko puto ke di noi adu haijali do sida ai noi do ulak ke ko ulak ke di adu gi wadu haijan bani hai ba se haijan bawani hai ba si Assam ki chief minister matam du noi na Hemanta Biswas ka Rama da ko haidana Hemanta Biswas as a chief minister mana singdo ke bi se se leiba ai no do ke yam ping na singdo ki na yam ping na Assam da ne madu ki irang hok pa ka Assam da na phu sa phu da ne Assam da BJP ma ta Hemanta Biswas Sarma ma ta ka da ya ping na ma se da Hemanta Biswas Sarma ai ko madu yaw de singdo ki akhoi Manipur ki ko ai nimbas akhoi ahum chalaga ada singdo ro bro singdo ko nate che de lo bani Sumain tawse. yam wana Ozarabi Khan. Sumain tawse habadi akhoi hojik ngasai dagi Bihar ki matang se khana na ningai di am lairi dubu Manipur ki context se da kitang purak chaning ba ko adu daina oza sarat madusu dum thabiro khoi yeng kanda mathangi topic ka bada ko masi kamai puthokpa ya ge habdusu khoi khanara se ai pizarake hoy oza adu oza da ina lak chaning si oza ngasai dagi khoi tajari si aidi congress ki asoiba BJP ki asoiba sine ba putho ije nang matam da si soiram bagi ai adu government ama haibasidi continuous process ni congress ki matam da saba saramaga loishandaba BJP na sanga tamam yauri oza yabini ko oza ya ko oza adubu hojik si akoi gi hojik laiba prevailing situation akoi gi chap cha ba kaino sima loishan bangam da basida ne ba miyamna handak prime minister Narendra Modi lakpada mi lak kuntra ga mari manga leibada mi lising chokri lising tram tang thaba do adu khatani hai tari 1% tani ka hai bidroja mi do adu su anek panga tani nang adu da lakragadi nangi chieng yen bagi adu kakani mayam na hai na ri adu congress hamun hai ban dai ken mai ken numisin nong ju tai ko hoi PM la pon numisin nong tai PM na by road chalani hai ka dai da sigi airport ta gina moirang bawa lingi bumi man du kai dino adagi halakpa matam da airport ta gina BJP party office adagi kano bawa kangla for power lingi mi man adu ibe moidi sigi TV ki kano to kambu ni na mayam taw du lui burung mane ba ko adu ga khara mana panga da ba mata numitu da oza kano na khoi oza bi mon la habise Handak prime minister ba kamai do okay mi kyam tin gi nge hai bani hai wadu di hai ni ado hai gi bawa se numitu da taw tin li crowd tun sakhi na tra adu gi ay maga laksana ge ko ai kan taw dan ba hujik lai phyon sida mayam di akhoi gi chai ani sure ama sure akhoi ai kan gi nate akhoi ni matam am la we ko li du gi kan na sti congress matam da kuki na ga gi rang se
sahi taret 7 years consecutively hoine hoine oza ko adui matam nu kari tokta ba ko akhoi adu tani oza congress nu tawram ne hadra bjp su dum taw dori pa ba adu taw di habne haduri se huzik akhoi di walution purang no honori prime minister lakte lai adi makha huzik follow action mathang tawri si solution purang na bane ba adagi matam dugi haje tare matam dugi kenoga akhoi cookie paiti to no do sahi kya sangi kya hoine oza matam du da ngasi prime minister lakte adu to din lauri se karam mantri lakhi ge ba su jaw ba secretary mo lakhi de ministry ge su jaw ba secretary mo lakte congress matam da but congress di bjp di hoi matam chang he yare matam chang he me war ko ne khoi ju hai moi du adu ngasi matam chang na prime minister lakhi ba numit tu da ai ge num da am ta home minister country में home minister ना नुमित मरीनी state of the whole तौर ले लगा मैं यहाँ पर मक्सी तासन कमजन ना बा अभी कांग्रेस से बात होता हुई इनवाइट हुई कांग्रेस में मतलब तो हाय बा नुमित से शोन थरे दा नुम्धिन अहुम अहिंग अनी खत्तो है वनी डेट 29 में द लाखी बनी अदुगा after 15 days द लाखनी हाय after 15 days द लाखनी हाय की बनी अदुगी लाखी द्रम ने हम गुनी लाखनी हाय नते अदु आई दुख संजर के बको आई थमक के अदुगी मतलब तो दा कांग्रेस तक कोई ने हाय बा लाख पियो सिगी के सोल्यूशन जे पुरक ना बा करिनो प्रोजेक्ट को खने जे चे थाय बा थाबा मतलब मु हेले से कोई मिम द लेके सिने बा अदुगा मुगी तोंगान बन नुमित पियो हाय बा तोंगान बन नुमित मसी सिदे होम मिनिस्टर नुमित क्या निल सिदे लेके तके ओजा से अदु आई याउजे याउ को याउई अदु मतम नुमित द को so many working president ai no ujabata ji congress ki so many vice president so many general secretaries mi amala ani la pira maga ko khoi smai to na khoi leadership smai to adal legre adu khoi mathangi ke no mada khoi tanjam da pibi haidana haibi mo to plainly deny to heba aduna tai di kari ta ke bu manipur gi issue se se thawai yaudi haibane ba oja hoi lengai ko loi lengai me party bunam loi la adu thawa yawai na hangbadane akoi amisa je ma khumba phajanga ina haibako mamdi 2021 gi February dagi laiba junta gi la ka da manipur gi se agi bjp gi akona lusingba endi sakar kai policy loroge na hangeba ademana masi junta ji taw mundong na manipur da yam se sel khare ba yes 3 times oja sar na ba awan ngom ma je masi matang je manipur matam ni si minister se ko jp ye ko ong to na je madui do ong to na lakte na ngai gi 2023 gi akoi gi kaino gi me gi tang kunthra ni akoi ni meeting de do akoi gi cm gi banglo si da oja sar ru yaw de kaino yawi akoi gi official yaw oi ba ni na ko aina noi chi minister je machine masi to de do ngasina immigrant gi wa nga nge mana illegally matam ni illegally immigrant wa wai sana na ba ne ba khoi nai je hai matam da khoi gi matam de lai ba niti ainanda saha Lieutenant Rai adagi na gi amisa adagi matam dugi khoi intelligence gi deka ma yamsi ko khoi gi maru bhai ai di 1970 340 ne puni bi ne je mangon sawe kari no adu nang to di ma di chona kan na khoi Mizoram da na madu selei ba ma ni refugee ra mari ba ta nu mai ka ta ko na bon selei ba ma do madu gi refugee ne ti to ba manipur na refugee ne ti to madu gi hang matam na amisa na bar sa kai policy rei ti ai ma sim je gi ai ba ai ya le se gi sta policy rei ta na sasan to me ba bjp je policy like the way they hujiki change ba nate matam do change ba specific purpose du wani maram di lanje junta gi lanje karam kan to no nate khange 2021 da law re na ai je ge ba do constitution no nate ami samsa na khumne ba oja sar na khumna te ba akoi leite oja na piram response ne adu ne ma ai simje de gi hai ba adu भारत का थंग बलिबा मंदर मिलती जुता न अखोई सरकार सिंग का डेमोक्रेटिकली अखोई खनगिबे सरकार दो इथु का मदि पॉलिसी इंद लेगम दबदो अदु नि आई ना जे मी कंट्री की लैंड तो नते अखोई लेबा की पॉलिसी थम थोइदना हमम थोइदना से बांग्लादेश ले अखोई पॉलिसी के है बने बदो अदु आई सेमम दे बसे यनी दो होय सही एनी I for kind information, legal technical, India say
Housing refusing status ta signatory party am oiteba housing chu still India se confusion is that thamim ne makhoi na thamning ba mi di asylum pi gani thamning ba mi di refusal ne ta thokani India ki policy housing lai se moi na India ki United Nations High Commission for Refugees in a Delhi head official thammi ba United States ka ato country ga third country na dil dor ga refugee oi ba mi sing se ma ki maram country da han ba yad ni marak se masi transitory period na third country war in conflict yaw da country yam da thambagi United Nations honari ba but India ki housing powda madugi signatory oide refugee da and refugee makoi na thamning ba community du na chancel party asylum pire moi na thamning ba community makoi na pam da ba du refugee ne hai na lan thong na ri ba makoi bu hard to put that horror, I don't but continue persecute to Hanai don't send back the way. Some man of issue over the I Nile, Mizu of the Nama. Manipur na madugi ke no se the Mizoram thing the Mizoram matam diwani hai hiki na ke matam diwani ba matam ni khoi na pai de na ado pai ke no 2021 pai de ke no Mizoram di pai de na te ke hoji pai de BJP pai de Mizoram ga Nagaland gi di kuidri na te hojik se India government ke me tau di se hai bi no ba maram di ke no hojik FMR border fencing Congress le sang sin pa lo padal kilometer ya BJP na semani ai ka henge adi ke malo to BJP na to bonu ja sir adi adu fencing ji kala ho to ata mi mi amne ko yam noni amni ai ke malo semani BJP na tra to bonu ko ne ba akhoi na semde Congress semani ki matang chung ya ka ni sida inner line permit ki su kana bi koi ni kana bi ke photo me kana tab ke oza se da kwa oza haidi yetna badam matam mamada ko ai ko ne ke ba khoi ki phasing to bu ya ro hai se akhoi yamu rajan se ma yaw ni BJP MP o hi ba ma khoi chami nei ko aduna BJP se ngasai ke ba moi di kai no ni lusing bam ha gi ni in bam di to we ko adu moi policy ja chu mo moi khang de adu ma in ba je okay oza sar tai ne laksaning se oza na supan bi ko khoi thokre kuki ga paite ga swain thok tan thokre ba tangkak ta adu matam changi si statement je hana swain kana lakhi adum chahi changi bne koi chahi ani ga tha ta ai ke mai ge khoi gi anchor ko kuki ge paite ge to bu ja sar si influence to ngam mi ne ba ma ji si minister matam du gi yam kon ya ba mi ne ba ko ai ma gi last akhoi public meeting je chle swa sa bu da akhoi matam no kana lakhi da khoi gi GKP lai lai ko oza sar na madu hayong de ba mana influence to ngam si minister ro adu de mana hayong de adu kari ro hayong de hawi ta ba matam ni kang su sei ba ma BJP or kan aba hoji BJP or kan da adu budi de chine su hang ba ya wo ai hang ba ya hang si even akhoi gi former chief minister si akhoi gi Congress ki spokesperson oirami bane adugi ke no se na BN to o se ba oza sar ji BN no ji pikra bane matam vote kadri BN kadri ba paite ga kui ge to no matam do oza sar ri jong matam BN ji rajiti yaudri ba oza sar ji matam do influence ong ba koi paung ri sang je jim se oire matam si da aduna matam do oza sar si loi ro ni ge matam do hoji ki si de hin sa ho ni ge no oza sar da ina mo hangjaning ni je oza sar Congress ki thabak tawbirami bane ba matam di influence ong ni ge no si ma ya ma to khraga habadi ngasai gi su haidi collision oina chatmina ba adum ba se ngak pangam da ba sarkar am khak ni haidana aduma in tawdana oza na su thambiri ba adum ba mayam leibaduna ngasi Bihar da chauna NDA na mai paine na hairi buko adu ibata gadi oza na matam du da kitang masi personal di nate khangning ini sungwari sigi matungina ngasai oza na su matam du da yam chauna pairo ni kari haibi hodribana haibani na oza do matam du da Congress ki leibiramaga kari maram gi damakta BJP da la ino haibagi BJP yes sima so za hang baya wa sam jage akoina adugum do tawdana ba kan hai ba hai bi ya da bine ba khoi to leisi ko tana ba da yarakta ba hai bi da yarakta ba aina tawning harak ba dine to leisi okay
ai matam do general secretary so me ko to isigi manam se ke ne bu tana bada yaraktra ba artha thoktra ba ai na ngam bu na sing asum mani asing mani na power pai ba khana pangtum do torpa matam mama ozari sang no tor me na hari se matam do tor si gerwal na ke no ne ba DGP ne ba ko rajya ko sapada yo adu lei ba phibam se masi si tor ga khani se suggestion to budo sum laruk to budo mara modana last ke dur ki bu sam ozari sang mata ozari sang matam de yam sang pai banate aten me matam ni adu gi mal lo gro matung da lakpa ke no mayam se sina ning thi jana mayam si party ki oiro ama ki oiro ning thi jana akoi tackle to do de hai tare natra treat to do de ki treatment to buida de ki mayam si pin de ne ma thong na rei se okay even kadai na thoge bu congress ki president masana oina to lei ni dana ma gi lei ba supporter me adam mading bandu to kam ni ne ken adumain to akoi na mayam di matam du hair ga haina tane ya to kam na tro kali upai le ge ba adudi laidana political party ki laidana ai question je personal oina migi personal character assassination ai jasar ke oppose na te goina hai je jasar na congress ta thawai yaw na general secretary ma kai gi dok ta BJP ta chong no hai bu do hang ga di magi career da assassination question na lai adna ai di na sigi topic chonda sima ne ban public khali ngasai migi congress sai chong ma mi na ni BJP se ba ozata migi oza topic personally I be a banana. Humming ever. I did it, Senida. That's after all, Nasi BJP, I ain't going to do my hanging. I quite I don't put me neighbor Manipur Prazanga, I don't make it personal, personally, Kurung Saba, Sadaba, inconvenient, learn whatever to the idea. Maggie integrity question to the higher the TV discussion that the phone hiding the was my and I hiding it. Public me am not top of the Nuai Gadaba. Political party, Congress Oma, BJP, BJP, Wangang, Congress, the Tina say, the public as small political parties in Sakti on the Tupi to whom they can't get this of the Praza, Kaurang, I get to be area, say, Karino. Praza Kari BJP how BJP in power never. Yes. Tamo Sarati BJP General Secretary Yamna Sakti Labor Power is called Purga Sally Miam never. Mahana BJP Damata Manipur Praza Kari Taurang Lopani Kari Doni BJP. What is the role of BJP? I don't Wahang Sing hung but the Punji Mari Mangabuloni, Adubu Upai, Akaknava Matam Labanina. I was Anna Wama Hayasu was a Santa Kisumai Warol Karapondo Bani and Pondoropa. Madu Pondoropa Matuin, I was coming from layer, Nina Hang Badune, Mari Taurese. Party Ozasara in Laxanidi. Ozasarat Hausi Akogi popular government, a Mamiam Napami. Akoi Chana Machine this food and a BJP in a layer. Adabu Hojiki Kogi Lagada River 13 February, the Chahi Mapura Pagadore. Miyam na fresh mandate pame adubu hauzik si popular government ama seme haidana khalla se boza ma khara mana BJP manung dagi su dum aidi khara na November hai statement je amaga magam tamana deuza BJP manung dagi thamai ba statement ji su masida oza da ina lakchani di hauzik lairiba sigi phibam sida Delhi da chaluraga su akogi hoi General Secretary aduga North East ki in charge lai laga su makoina chap chaba waroi silama purak bangam bagi concrete oiba solution amadi pi bangamdri masida chap chana hojik si popular government amasi athuba matamda by the end of November or by the end of December or before February sida CMN khala seba adu iba targadi lairiba conflict sigi solution ji boza purak bangam gani habagi thajaba bu laibro kamai tawisa Pungamunida was a game Sativa Sativa them however. Me Ricolto Reharan. Cooking Nakau Kiki and Lanzida, really sing the thousands of later. Moisi, my funerals, Jessivina Tauraga, Mapam the Tanatona. I do over a solution Puraga. Kariki was a killer work and was that. Solution for what do you see? Central can honorary music. Central government can honorary. The key Mogi can see Karikari lady music ground
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯂꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯀꯠꯇꯤꯡ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ sincerely honestly ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯁꯛꯅꯕ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯩ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤꯅꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯩꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯁꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯁꯨ ꯏꯚꯟ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯣ ꯔꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣꯅ ꯅꯤꯛꯅꯦꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯁꯔ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯀꯣ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯆꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯇꯤ in the interest of the state in the interest of our public our peoples and our identity and dignity madugi line de yengbiraga koi khitang sincerely honestly both opposition and ruling ani pulaga hojik leiba issues mayam se problem mayam se koi achumba lambi da satminaraga hayeng election na di ma madawi wani matam gi lakadaba potni adumna chatlaga aidi hojiksi akoi loinamangna amata oina koi mayamna pamiba potsi tanba honamina si haidni appeal tawsage. Okay, thank you very much oza hangning ba wahang diam lairi oza timing je matam ji ya salakta hangning ba di oza warau bi ba di ya de ai BJP ki se tangna tholak pani no oza rabi oza santa warau bi ya de oza santa yes oza sara tai chumi ba koi chen hai ji tangna thola ba ni na ko oza toina thengna ba ngamme ba oza sara roi tana ba ji de ko kamande waye ba adu oza sara na ngasi sumaina khudong chaba ga pibiri ngai ji dane ba koina hangningi se ngasi nakala maromda अखोगी बीजेपी अमदी जेडीयू की अखोगी याम पाक पे एनडीए की याम चाउना माई पाए अदुबु हाइदी अखोई इलेक्शन जी 2027 की इलेक्शन जी ओजा अखोई पॉलिटिक्स ती तबिनो हाइबा ओजा दुम तौरबनी को हजिक से कोई उरिबनी को तौरे हाजे कोई इराई लाइन उरिबने निसाती औरनो होइदी कोई इराई लाइन उइबा मजे तौदे का हाजे नया उइ अदुई मथक्ता दुम अखोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर न सुदुम हाबिबदा लाकदोरिबा इलेक्शन 2027 सिदा दुम बीजेपी न पाइगिनी बीजेपी न मेजॉरिटी फंगनी का हाबिसु सु हाइरिबा अदुबु नाकलरोम द खंगदि मसी हाउ फार कयाम चु मनो लान मनो खंगदि बीजेपी द बोर्ड लेपी न बदि लायन टिकेट कनाम ताना रोय हाइरिबा बिहार के सेमु येंगसे ओजा अदुई तायबदि हौजिकसी मियामन वारौरिसी ओजा ngasai chahi 8 lakpa laktabu kana paite ga kuki ga saunari ngai de chahi 8 changi bani aduda minister am bok laki de prime minister laki de wa loin to kanda hojikse madui matam de social media se ichau chau kholam gi roi buja yes hojik na social media se chakwala poi matungina BJP na tauba thabak tawdaba thabak se ekta tong tong khuding mak ta khangbi ne buja khongtek mitang lairik hai bai taba khuding mak khangal lapani na ngasai masida हेना बीजेपी की खुदों थिनिंगाई सु ओइबा हेना खुमांग चाउसनिंगाई सु ओइबा अदुई तारगदि ओजा लाकादोरिबा हजिक सॉल्यूशन से सुंगसो सुइदना पोरकनी हाइबा थाजाबम सु ओजाना पीरिबा अदुई तारगदि ओजा लाकादोरिबा इलेक्शन सिदसु बीजेपी न दु माइ पाकनी हाइबा थाजाबसु लैब्रा अदुगा हाइबा कॉन्क्रीट ओइबा सॉल्यूशन मियाम न पामलिबा वारोइसिनबा लोइसनदना नेशनल हाईवे दगा चटपा अखोइदि फ्री एंड यामना नुआइना खोइ हाना महौसागम चटपा फंगकदुइसे ओजा बोट इलेक्शन से दुम ngai dori ben traga
ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯝ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯪꯉꯔꯣꯏ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯂꯩꯃꯅꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ conducive atmosphere ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯌꯦꯁ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯛꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯏꯕꯦꯝꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯅ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯖꯔꯛꯁꯅꯨ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ इंडिया पुनमक्ता रबिका वारुबिनको इंडिया पुनमक्ता लोइनमक अइना सिदा खितंग मेंशन तौजनी से कनोदा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने हायबा मुस्लिम है कांग्रेस है मुस्लिम है मन हारी ने को मा अदुम सेम न निको आजे अदु अदुगी कनो दुमक्ति अखोई सिदा लेते अदु अइना मयाम द कनो तौजनिंग बसे अय साजो रिक्वेस्ट तौजनिंग बसी 2027 की इलेक्शन दा बीजेपी ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगनी सरकार सु पाइनी अदुगा मियाम की सेवा सु तौनुबी ताजा प्रजा मियाम न पिरकनी हुजिक मियाम न उरिसिदी सोशल मीडिया दा खरे इबसे अई याम कनो तौना हाइजबी नते सोशल मीडिया से सिदा पायरगा दम कनो तौरगा नुवाइजो मी खरे ले अदु मी सिजो अखोइना लोइना मसा खंगी को मसा खंगी अदगी अखोइना बेन आइना नंगी से हेमन ग्रे नंग फेक अकाउंट निसु खंगी नंग नसी तौरिसु आई खंगी अदुबु नंग सोइदना एफआईआर हम तौरने हा कांदिदा आई ओनजला आई मिसंग नुंग संगे बंगांग से आइना इबजिगी मिसंग दा एगो नुंग संगलगा की बेचांग तो नते कीबे नते मोइना सोशल मीडिया दे ngaujobse kedogibu hoje phamu de loka long nei page idoine kana gi chaba thakta khangdana sentum tanpham sufam leitrabani na ate aduna mobile da sentum tanpham sufam leite ji hai gano hoje se mo leitre na nate akhoina ne thabak sunaba mim tang thibda ne hoje kanu leite thabak sunu wedi kariyuma ngarang na lakpagi leader sing lakani kanu sengri tawjin thibda ne phangdeba yam nuai leiriba hana samu khongda leramdo amta hing chale ngone kyam legi amta leramoeba adumai tawna akhoina thibise mayam si magi keno khara tawnagi bina maram moiraga social media de paisa lawri ibe mayam yauriba paisa piragi henba mi masing ju chorakpa masing mati jamana na haiba ngamdasu chorakpa mi kaya na tawri वारसे कना ना कई थादरी कना ना कोक्से ने कोई लुई खंगे अदु अदुमाइन तबुनिना साइ इबे मना सोशल मीडिया दे इब खर दो अदु खत काउंट बिनो मिउ पुनम की थमोय दे करी लेरी करी खल्ली से अखोइना सिदा हाइना बना काना रोय मयामना यानिंगदिरा हाइदुदी हयें इलेक्शन रिजल्ट ना सोइन उलकने यस ngasi बिहार के उले इशु माइना बिहार लोरेना स्कर कया का तो नो तो मगा लैंडस्लाइड विकेट पूरा टूरी जिनी यस अदगी हरियाणा तो हे लोय अखुदी नहाना मोय माइ चेनि जे खंगेबा राहुल गांधी ना नान हरियाणा की वार पदो चही मोय मतुंगा आफ्टर a gap of 1 year man हाय पदो मोय माइथि जे मदुन प्रूफ तो वेना खल्लेबा होजिक अदु जो मतक त मोय गसी हाइबी हाइओबु यान बैदमक्ता मोय अस अदुने हाय हाना ड्रामा तो उरे पवन खेराना तौरे पवन खेराना जी कनो हाइदो अमा गावने साइदो वोटर दी माइ नुपी से वोट मफम अनि जे कनो ले कांग्रेस लीडर नि पवन खेरा जे स्पो पर्सन नि माइ नुपी से वोटर से आईडी से अनि पाइरीबा बोसु सादि बसल लेबा अदो हाइली सी अदो माइना तौना लोइना फ्रॉम A to Z मतम ममदा कनो ना राजेश खन्ना ना दिल्ली दा बोल लेप मतम द एमपी लेप मतम सिदा कइदु खंगवा बोल चोर गादी चोर की मतान मामुत सेंगो सरम के मतम दुदा प्राइम मिनिस्टर नि गन राजीव गांधी से सोनिया गांधी बो थाजब चलेबा सोनिया गांधी बो थाजब हमसिदा मोय मरी लेपेबा को लेपिसे
voting compartment misang me jam khakta ne barul na prime minister masa yaure vote hada ba sonia yaure rajesh khana yaure atoba ma yauri ba matam di ke noni akoi gi ballot paper ni ballot paper se moina ka paira sanga thadai no khang de ba maram di rule na isia ne piba du ga lugi matungina rules ki matungini ya mi ama khakta ni vote hada ba sang ya se prime minister oro ladigi governor oro par india president oro sang ya de ba kai gi dam de sang mo humai sang vote hada no si wang na tra yes vote chor si kana no whether congress or bjp matam de moi lo ga no to si ballot paper to si se vote to pula pula thada akoi matam ma da ko se ai sa election de ni election de ba polling de ne ba vote no si kana to ni matam do mp ga mla se vote pula pula thada mi ko सही बताओ तब मतम से अदुकी कनु द खत्री गाव केंद्र दा ओजा महमुद्दीन की कनु से ओखै की बॉक्स है खत्री गाव की पुलिस नंबर क्या नो दे नहीं थे एमपी की में तोंगान तो है बा एमएलए की तोंगान तो है बा पुलिस बैलेट बॉक्स है नसाई की कनु की से एमपी की से हदु कान को पुला पुला तरे निपा थुबो था याव ले में मतलब तो कांग्रेस सरकार ने बा ओके अदो बहुत चोटी कना तौरे कना तौगी बदा मतम दे इसा कांग्रेस नत्रो इसा कांग्रेस ओइद्री कई होय आई मतम दे कांग्रेस कते आई ना खंग जे आई मतम दे से ओतोमबगी आई इलेक्शन एजेंट होय बनेबा ओतोमबगी ओतोमबा एमएलए यस अब लई खिदब दो मागी मा एमपी लेबा कई पार्टी नो मा एमपी लेबा प्रोविंशियल का इंडिपेंडेंट नहीं मसी हौजिकते एविडेंस याउदब नते इंडिपेंडेंट आई है इलेक्शन एजेंट ने मतम दुगी मतम सांग रब सिदा खिदंग जेन्युइन होयबा रिलायबल कइनो द सत टाइमिंग से पुंग निपान गा मिनिट अनि यौसले पुंग निपान गा मखाई दगी दी पाउ लैरी अदो ओजा से हंगनिंग बदी याम लैरी ngasi longest way ba ngasi ja ha longest ne ai ho de ne ho jang lai ne ai nei ko ai da ado Sarat ne son gi anchor na ngasi BJP gi general secretary amaroi ba lai na khudung cha ba lor ga hang bada oza san li bi wari se loina achum ba ngaktra loina lan ba ngaktra kana na khangani u ho do ba theng na da ba yaw do ba masa yaw do ba isu ba san li rim ne ba si yaw ni no प्रमाणम द मीन ताब मीन भाबो मीन दि सुममाने ना 99% खन कि खंग ब मीन 99% लालबा खन कि अदु की सरकुदी प्रेजेंट टैक्स अखोई की मिनट खरदा मरोय ब पोइ लोय से सेंबदो सोनिया गांधी बोता द बदा दाबो सर से दिल्ली द चलगा क्यों दे याव ब्रा है बदी फोटो तो उतरी बा दो हंगा दिखो माइ तो फोटो तो उतरी बा सिने बा स्माई येंग से बा ओजारा बिखान मसी एलिगेशन नहीं अखोई दिन तार अखोई दी एसन एंकर हाइदी तार गे अदुम अदुदा याम नुवाइजरी दी अखोई की दी बीजेपी दगी दी स्पोक्स पर्सन सुरेश कुमार खांगजरम बदुसु ओजा होइरम दे हेक थिंजन बी दो अदुम मोदा अन सिदा यामना नैबी रोबा नैबी हाउ नसी की डिफेंड तो गय को मतम दा असोल बे मैम केरल सो कमी दी अचुम बे याव सिदी आई हंगबम थोप वाहंग नि आई से माना मियन दे ngani nga de ai ne sing se ai na जा सर ता अतम न तो बी बदो नो ओजा सर ता तम न तो जब नते सिदी ओजा सर बीजेपी की दी स्पोक्स पर्सन जे हौजी कंडीशन न यादबना हाइगदरा खरा तांग न फंगबनिना ओजा सर त अइना खंगनिंग सिदगी मियाम न खौरांग ने हेना खंगनिंग बनिना ओजा सर न अनि याम हाइरि के दो के स्टेटमेंट से मियाम न तारम दुइने बा दुगी ने ओजा सर त नै जबना चदे बा नते हुजि एलायंस पुलि को केरी गाव गे थोकबे थोक से थोइ तोक ति जे आई मरुसि मतम न सुब गनोनी आई इसासी मतम दुगी इलेक्शन एजेंट नि इंडिपेंडेंट की को अदुगी मतम सिदने पुलप पुलप याम मसेम याम लब हंग am ओजा सर एंकर ना टॉपिक तो हाल की वोट की मरी तो नत्रे हौजिक 2027 सिदा बीजेपी की कारण हाइग्रे कि अदोम की एंकर की आंसर फंगे ना फंगगदी यारे लुशल से आई कन ओजा नातंग मिनिट मंगा तरादंग